Pamirsa Nyanggra Rahinan Jagat Galungan Miwah Kuningan Pengarga Pedes Miwah Sekar Sane Keanggen Lakaran Banten Kepanggih Mal Ring Sawetara Pasar Tradisional Ring Kabupaten Karangasem. Sile tunggil pedagang ring pasar Amlapura Timur Niwayan Sudani Mausang pengarga pedes sampun ngemalang daweg sawetara galah ukuran. Rahumangkin kauningin pengarga pedes rawit merah sangang dasa tali akilo nincap saking arga sadurung nyane wantas timan tali rupiah kilo. Lianan punika ring pengarga pabuat pokok kauningin kantun degdeg sekadi bawang kesuna tomat miwah pedes merah ageng. Ring pengarga bawang 3 dasa tali rupiah kilo kesuna kalih tali likur rupiah kilo miwah pedes merah ageng 3 likur tali rupiah kilo tur tomat wantah 15 tali rupiah kilo. Tios pengarga pedes rawit arga bunga pacah taler kauningin mahal silih tunggil krama sane matumbasan bunga mausang rahumangkin bunga pacah mepengarga 4 dasa tali rupiah kilogram. Nincap kalih dasa tali rupiah. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem Imadelo Kesantika ngawawahin malnyane arga pedes miwah pabuat upacara ritepengan mangkin sangkaning pengarsan krama dahat ageng Nyanggra Rahinan Jagat Galungan miwah Kuningan. Eka Parananda Bali Pos Kuningayang.